Masmahu batahaga depan kurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ipuka hita lahwanta bani sadarion. Yar asya jalu hita lobe hatani ni bata. Nagabi haguguhan ta, nagabi pangarapan ta, nalaho makordian haganupan aktivitas ta bani sadarion tene. Yar paima aib martonggo mahita. Terima kasih Tuhan. Duma yurupi ham hanami, duma ijaga ham hanami, ban istirahat nami Tuhan, jana ban panorangon, siol dohan nami manjalo hatamu, nagabe joloman nami Tuhan, nalaho makordian haganupan aktivitas nami ban sadarion Tuhan. Halanya Tuhan, surapi hama uhur pakon pikiran nami, marhite kuasa tundi munapasing, asihan nami lami mangurusi hatamu, jana boi hanami manggoluh ibagas hatamu in Tuhan. On matonggo nami, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Bapak inang hita ganupan, hata nine bata, nasiol ondos bata, bani sogot niarion, tersurat, bani kitab, Pasalmen bindu 63 ayat 8. Songon on ma na tersurat bani Pasalmen bindu 63 ayat 8. Hamdo pangurupi baku ijai, anja tarbahen au marolop olof, ibagas linggom ni habongmu. Salinari basahan nami bata ganupan tini. Hamdo pangurupi baku ijai, anjaha terbahen au marolop-olop ibagas linggom ni habongmu. Inggan jai ma das ni tene Bapak inang kita ganupan. Na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, bagi do masalah na idup pakon hita. Lang ibo Tuhan nami ahado nagabe persoalan na siyam bani sadarion tene, bani pergulan na siyam na idup pakon na siyam bani panorang on. Tetapi persaya dohan nami na ibata atau tak marhorja ibag sa ganupan dinamika persoalan kehidupan ta. Sunay mahuma na ialami Daud. Anggo tulimat hita bani bindu 63 on latar belakang ni masema Daud mansurat kon ayat on atau bindu on. Anggo iperhati hita bani ayat na pertama tersurat do ijo ni atahon pesan ni si Daud sangga i halimisan Juda iya. Nagabi sukun ta ahaduna terjadi sangga Daud i halimisan ni Juda iya. Anggo mula kita bani kitab sada Samuel bindu 20 takas torang ma idida hita Bapak inang nahado pergumulan na idopakon ni Daud bani panorang Izia. Dan na menarik tumang Ijai latar belakang persoalan ni si Daud ai bani ayat 10 sia ya tahun takok mahalak sip marayak si Saul hu Gibea. Jadi sangga si Daud sedang bersembunyi di perdolokan ni halimisan sip ai, masyarakat setempat atau rakyat setempat malah si hol patugah kon bani si Saul di mana posisi si Daud. Sehingga terjadi persoalan yang mendalam di balas paruhuran ni si Daud, di dalam batin ni si Daud. Pasal nahado iya, nahado parguluhan ni. Tetapi na menarik tumang Bapak inang hita ganupan. Ijai matarida anggo ipardati hita nahado nebata marhorja. Bani persoalan ni si Daud sunai homa bani persoalan ta, bani haganupan parutolon ta. Nalang tar arusi hita na mungkin menekan dirita pikiran ta. Kita ganupan nahado horja ni nebata pambenan ni nebata na luar biasa bani panorang Ijia si hol paluah kon si Daud dari persoalan itu. Anggo ipardeti hita bani ayat 27 da subani ayat 28 tersurat do Ijai tapi roh masada suruhan marayak si Saul halani si Saul Ijai si hol marayak si Daud tetapi tersurat bani ayat 27 ai tapi roh masada suruhan marayak si Saul ninima podas maham roh ay doma masuk halak Palestin hutanohta. Ayat selanjutnya ayat 28 dop ay mulak masih Saul hubani nam mardakdak si Daud ai. Jadi Ijai nebata bekerja melalui kedatangan ni bangsa Palestin huta Israel ai si hol menyerang Israel jana si Saul terpaksa harus kembali ke kota untuk menyelamatkan kota. Bapak inang hita ganupan mungkin bani panorang sonarion, bani sogot niarion, sangga hita manjalo hatanin nebata, lang tararus hita nahado persoalan ta, nahado solusi na boy yorjaon hita,
lahu pasolusihon masalah-masalah na hidup pakon hita. Tetapi persaya mahita anggone bata na isombah Daud ay marhorja sangga Daud sedang tertekan langadong naboy ihorjahon ni nasihol paluah kon ni hubani si Saul. Tetapi naibata bekerja melampaui pemikiran. Naibata bekerja melalui setiap peristiwa. Alaniai Bapak Inang hita ganupan anggonokan bani ayat 8 do maipadas kon hanami bani pasalmen bindu 63 ayat 8 hamdo pangurupi baku ijai anja terbahin au marolop-olop ibagas linggom ni habongmu. Tetapi anggo naik itau tik bani ayat pituai ijai tersurat do sangga hudingat ham bani podomanku marpikir-pikir pasal ham sadoka hunda borni. Ahado siol isobut ijai Bapak Inang hita ganupan nebata na isombah hita bani panorangon ay man naibata na isombah Daud. Naibata na isombah Daud melakukan apa yang tak terbayangkan untuk menyelamatkannya dari masalah. Allah yang sama, Tuhan yang sama juga sedang bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Alaniai kita mengunsagah kon naibata do hita ibagas pergulahan tahun ase boy idida hita naha do pambenani nebata na luar biasa na membah hita marolok-olok sangga hita merdingat bani pambenan ni nebata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan doma ijalohan nami hatamu nagabe hagogan nami Tuhan panotap ni hapersayan nami hubamu Tuhan halani ay Tuhan urupi hama hanami marhite kuasa tondimu napasi nga asih hanami tota mengusagah kon diri nami haganupan na ialami hanami Tuhan boy idalan kon hanami ibagas nadear ibagas rencana dan kuasamu. On matonggo nami Tuhan ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.